Banang penlong ye ki ba bat khamtam ye ki khana school ban tip ye ke jing sniu jong drugs bat ke jing hadin ke jingop bat kerni yaw drugs ka kenhun ke nong nya thuk thuk ka bat tip kum ka the ultimate legend bikers association na eastern zone mendak singi kala penlong ye ke jing ai ji hikai bat ke jing tip lani ka awareness program ye ki khana school kumju ye ki ba shnong ye ke nik awareness program la penlong ha umroi higher secondary school Haribhoi district nalor ke jing ai ji hikai ban tip ye ke jing sniu jong drugs bat ban kiar yaw new ja jing di dak bashim me kilat kilanti ban penlut yala ka por ha ki jing lekai ki jing kilan met bat ki jing penle jing mot ha ki jing pule la penong ro ha ki ju sni ya ki jing ai ji kai ban tip ya ka an protection of children from sexual offenses la ne ka pokso ka an ki bate bat pen system ya ki bele ben bat lebi ijat ye ki khana ki ba po khat prasnam karta nalor ki nong yalam jong sang tulba ki bakan thop ya u Samuel Kurba ubri presiden ke Eastern Zone u secretary Udamiyo Lamare u education secretary Frankie Marweng laiden lang ru uba Kermen lang Yuria ubri editor in chief jong thup ai khubor u Shillong Mail kumu kongsan ubabu ti pitmung ubri principal ka Umroi Presbyterian High Secondary School ke Dr. Saprionia Maunyu ka bari lecturer bat ke nong yasayan uba PB Seliang ubri orang basinong ka Umroi Pelun kibor pulit lembat kiwe kentup ya ki khana school yang Ministry of Women and Child Development berwarna nikong yang bil ban pelong ai yang kini usna arja kata bil usna arja shukau ini berkelak mar kini kino elam tukan tu kepor idon yang kejingan unut menjadi yang kejimbahan antara jumpi pihak ber bagi kita ada yang penting Ladap penjauhi kiri kecil kemam kihab keberit kemam support agar jingong lulu jompi jingong tip yang sedang ikut mengenai syak penuh bagi syak tumbian dan luti yang selah kita yang kapan menjauh kecil jompi dan tumbor atau pun dibentang poksoa dari Act berdan untuk South Korea section. But kita kenal bintang waktu batai punya lima berjongak. But lebih pun kita kibarit kita untuk kita yang ini kita balak banai jenika yang ini. Abu jikentu. Bagi jelas berjoni untuk kali berjoni dalam State Commission Protection of Child Rights. Bagi SCPCR telah ditemui
ya kawai dapat indok apa don guru kekian English khasi pagaru ya kaba pila penyo yang dijinikai pepun akan dapat indok kaba pila ya kaba dong kita kucing anti ada lagi bantip agano before apa pima itu dijingai pinjat kum ini dikendor. Hari Rabu kejuruan ke SPCR di Dondu di police station di Bedon ya di special unit di Jongki Benpek dan Bentar Jongki bakum juru bagi tim yaka special juvenile police unit bagi kita nama di police station Manono kapok suak terhadap mentau terpang sisa di Bentar Jongki dikenal. Penai di Jiada dan Bentar Jongki bertip ya kahok jumladi bahwa bisa tombol dan rekan berpesan dan tombol ini. Oh, kue kinompren kamat terhadap penkeren. Media dengan song nanti ngom nandong tumutung nombang ubangan rak kepian dan kat kerja mau dan cinta su. Ngongan supam kan dari bang suket kan berkumpul. Walau kataru rei ngomongkan kebangaran rei. Dan pensau pak syadi kini kesini. Ya kabang nagaliang jong ikon dokter Sophronia Omyo iladang banai kejingkren kabang kamsai syadi kakam rupi don yang kita kalau background itu ni. Ya, murder. Baru-baru di complain je lo. Hadir je ni kena bak di bawah uniform. Di polis. Di complain je lo. Syaki. Habadan ke jiktu ni complain syaki bulan. Habadan kedua ke crime. Di kamsniu habadan lang kesalahan baru-baru ni ada syaki di uniform jadi mama bulan. Dia ke jikli ke pemerintah kalau bang. Lada dorpat ke jinja, ke badai, ke bakta, ya ke ijat, ke burung, ke longrene, ke menran, jok ki kelun kena bonsin, ngemju, mi syakmat, panfai, ya ke komplain. Ini ya, kantam, haki bentar jadi nong-nong finampa. Babur haki kimi kikpa, kikimen bagi kun kila dan samla wat kila karta ki omi kal uni persakudem terfingi benut ta online ubang di ubang ba ubang yakin tei ubang tibre ubang tirbelai ubang nang shet ubang nang tiang ini sudah benut hikunya uni mo dengan kunrut benut di kunta kikimi kikma kila kunrut kipen bor ya kikun ba kini syamkan dan kini boykan bat uni usunram kikun jungki kinandai ki minor below 18 years usunram pat usun hekai shisnel asnel kabamut ba even ladaki kimi kipaki menjur bafine boykaru itaru kinat akaneka ai namar lada pinandai hapot ka kaprasnem karta Filmna dan I consent lani kecing menjur. Wat lada film menjur kini dalam diru kaan kam itu. Historia kunta kum kita kijat kimiru kidan. Kantang kibenta kiba cenong kendang. Kipen bore kikho nama balai kismu benut ya utip lay bat kunta dan. Dukum kimiru kani kaan kapanisya namar balay kidang hapo karta kaba katras dan syapo di film lang no di shushu habang ikran syapak kani kaan kidang lightly kibenta lipat ng syubatay kaya kita kijay jingkang bor yung kikulong kikina kabaningkong ngikot ka sexual assault kabaari ang sexual harassment but kabalay ngikot child pornography.
Lapsutu, lightly, sexual assault, sexual harassment, but child pornography. Bintang manakaya kita a child assault, sexual assault, sorry. Sexual assault kamut kadai bandan kanu karukam kemangiang physical touch. Fistur abang ang touch kadan ajengul ke bad touch but ke good touch. Lada minta yung kini kina school, ini kina bagi tiba ba. Kia syamlang school, ite baba iba ipinakti. Mendang jingul di ay, natangila bedong is a good touch. But lada is dah mantare. Ya kakti jumpi, banta. Ciki wei pat ki benta. Jong kalong rinyen jong the jilong kena jumpi. Kata kelade ke ay, ke bad touch. Nama belai idan ke bad intention. Kebamut ke jimut ke basni. Last one yang doang sexual assault. Kebamut ke jinjong kti. Lani ke jingdo. Kita baru kiha ke sexual assault. Si ba video ke ibe ka ke ba jom. Kani ke bang mud na ke jingmut ke ba kam shejna. Ke ba kamdan ke good intention. Itu. Jika jingjong ti ya ke long rinne jong ki kena dalau dia ushurang ne kinte. Dan momjib kelayu semua lah benar. Apa ni lah benar tuan? Ilang tuan hipat ibadah long victims, ibadah how the drops. Kau ini dah kita kajing ngat kajing drops kata lembang aja ni bagi orang pure precious. Kajing long perlok bumi. Ladang long perlok pat na iparalok lagi ibadi ibabang. Biru misyak penbon. Kajing di bang. Dan lada bilang perlu pakai baru dibanding rumah itu bisa keluar lebih banding rumah kaya rumah. Dan bilang perlu pakai baru dibanding kian kita keluar lebih banding. Kata tadi kebiang pure precious. Kaki syak penbor. Tentang habis dia dulu yang dikungat. Namangan nengkong kabang. Suki kae. Dan kalau bumbu bumbu kiat. Lada miot siap jadi ending sleeping pills, dan lada di sini lomungno, yo unkijo, kebamaan kan? Kita kalau pungjo yo drops, tapi lama engkong disuku bang, dalaya kamian kamjeliu kae dan belat dalam sido kejingan pakai jujat jong kelom dunia. Kata dari kejima benengkong. Kebamaan kembali pengingat yang drops kalau kenteng lembaga dengan stress. Mau ke stres, yang jumpa tu jumpa perhat dunia. Ladang ilong loneliness ilong perway, mendon bayarap, naing kimirap, ibarlok kimirap. Let's say ladang ilong sesuatu itu tu tension, ke stres, ilong perway jumpi, ke problem jumpi, isu jumpi. Let's say ilong menu bersupport kita. Kapulok ni let's say bakit what nagino gijimbang gibi ibala man pertengahan kang support. Kata dari early stage Islam gijimbang gibi. Dengan mematay pi will drops ikan gini export ikan sabatay pi sidit ikan punja pi drops ikan hanggang ngedur sabatay pi ikan. Di habis julong yumi let's say kung gitna school. Gijuan ia kapag happiness, peace of mind. Baru ikuat ni ijisok, ijikman. Tinggi cuma tinggi happiness, peace of mind. Tinggi tinggi lembang tinggi drops. Itawan, ijikdi, imam, ibasliw. Bisaray by sing yo ya kata ijikman. Emang aku mau ini lagi kasih culture bijule no. Lada dan makhawai, lada dari birthday party, lada makhawai gino ki wedding. Kekiat dari menengok, lada hikman dikiat, lada solusi yang priur dikiat, dan itu pun oleh negara. Kau beli itu dikai, lada kemen besok bahar,
nginumlah panlight na kita. The only is to avoid. Either you are in happiness or either you are in sadness, you avoid not trying to intense it. Kaya ko mapausan. Kung hindi na sulit bangin long sa trap ang inibigay mo, hindi perlok. Hindi ba sa trap hagajing penkemen kang support bangin nga hagajing riyam yung inibigay bang. Chemical kiri kiri gawai ni dia stick ni kan. Macam tak boleh di penjuri hidup ini ki bullet ki betul ni joni. Film TV ki film ki tiada ni long le kap sini. Handcuff. The drugs on chemical handcuff. Kemudian tera pun yang nak chemical. But kalau long ka kata lamar beli yang ni chemical handcuff, yang ni jumpa injury, kena pun betat ya kan dengan bapak. Kena lagi iru ya kan, mereka apa ni hidup kiri macam. Kena mereka. Ini sekolah utang chemical handcuff. Bagi tuan cakap ijat drugs dibangi syam. Agi surat, agi senang kita hantam di breaking news, kenapa? Di heroin, di yaba tablets, di cocaine bukan tak terten. Yang itu ipinnya lain kedua pun nak minum di drugs. Isi apa tai si itu yang agak por buat taman cua. Drugs kita cakap pun yo, kini minum di, bagi minum di. Gila kamu, punya tu kau kena yang tampak benar kita. Uang dah banyak drugs bandia siang kia berapa dia buat jalan perang. Kita nak jalan perang ni, standby kita, siang. Ni hambat siang tu setiap hari banyak banyak drugs. Kunta tertekin sawan pat siang tang jopi. Kasuki gerkom wan tu drugs. Mereka tak apa, tang sekolah lapoi. After siang tang jopi peladan lagi. Ima ini ke siang jomni ke riboy jomni, bela itiang baika. Namar bela ke siang po, ke highway, ke national highway. Kalau kau orang kesukma, banyak drugs kantam dengan itu ipi ni bangsu bahan start mana, ni lagi testimoni bagi kena itu ya. Di orang yang drugs lah siang, lawan lagi jadi siang di ropiah. Admission open ke Petar Kemak Model Degree College, Rimbhoi District, ke court admission na kebentar ke BA first semester, ke lat bahajan na kebentar ke Samla Pule, na kebentar ke Jingtip ke Babanya, pun hau number, pra iwe, lai iwe, pra not, san ar kendai not, lani pra lai nyo not, pra san henriu kendai san. Kini kide kikor komputer, kiba internet badar, ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, Hakakamra Kabashispa Iway, refurbished laptop but desktop, Punhau number, Pra Iway Lai Arnot Sau Prapra Sansau, Lani Prapra Lai Nyo Arnyo Sawar Riunyau. Pidon kam projector ban peni film, ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi, pun singi ni IY Shapi, Pranyo Lai Iway, Kendai Riunyau Arnyo Lai.